Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Katongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubayikaze tubashimire ko n'ubu tugiteramanye ni Tarisisi Hope Ministry TV nk'ibisanzwe. Tukaba tugarutse muri wa mwanya mwiza kandi wahariwe guhimbaza Imana no kuyitazira muri kino kiganiro sinza kuba ndi jenyene nguko musanzwe mumenye ni protector kingiwe nk'ibisanzwe ariko hari inyuma y'ubuhinga bw'amasanamu cyangwa inyuma ya kamera hari Wizobi nk'ibisanzwe aba amasanamu y'ubwenge ariko kandi ku rundi ruhande turi kumwe na Sofoni tukuramutse. Mahoro y'Imana bane nawe. Amen. Turi kumwe n'andi haje sindiko ndamubona neza. Aha. Agesha. Beze neza bwana gigile nyibutsa. Kirene. Ego, meze neza. Niko ndashima. Asante sana. Faida turi kumwe kandi nawe tukuramutse. Ego amahoro cyane. Amahoro cyane. Agabaciro ni cyongereza. Oya ikiganiro cy'ikirundi. Turamukanya na Eliane hariya. Amahoro cyane. Amahoro neza. Turamukanya nande hariya sindiko ndabona neza mbona umupira. Jezi nziza iriko idarapo rya Kongo sinzi ko ari umubembe sinzi ko ari umufurero cyangwa umuntu kirega nyasinzi. Amaho ni ndamubonye ni mama Martin. Shalom. Turi kumwe na Lydia nawe turamukanye. Shalom. Amahoro cyane. Poresano borepe ntiburakira ariko zokera mu izina rya Yesu. Nana tuva bien turamukanya nawe. Shikamo. Malahaba. Hacha shikamo. Ego nivyo yatwubashe wangu. Wowe wavuga uti shikamo acha yishura ngo maraba. Marahaba. Usanga buze ngo marabaha. Nuko turamukanya nande na Beriza hariya nawe. Shalom. Nuko muri rusangi naba tuza kuba turi kumwe kandi ndayizira ko tuza kugira nibihe byiza reka ko tumaze kuba turamukanya natwe duce turamutsa abaje kudukurikirana dutarika ibiganza tubabwira tuti shalom. Nuko rero reka cende kuravura ndayerekeza hehe nerekeza ya kwa Eliane ariko kandi mbanze ikaze we wari cyambere dukurikiranye ariko kandi kaba wahora ukurikirana ibiganiro byacu wanashimuka utariyandikisha warahombye waracerewe ariko igihe ni ikinyene fatiranya kano kanyani kagucike ugende ukoze sabone cyangwa subscribe kugira ngo uze ube wamabona ibiganiro bicano imisi yose ibiganiro by'indirimbo ubutumwa bwiza ndetse intahe ndetse na bya biganiro by'impanuro nuko ndarekuye mikro twerekeza hehe hariya kwa Eliane.
tuduhetse mana wabanye mana waraturize batujabuke tuduhetse mana wabanye mana waraturize batujabuke tuduhetse mana wabanye
erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yatugiriye erega subutware Hallelujah. erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yatugiriye erega subutware erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega subwiza bwacu nigwa rukundo mwami yatugiriye erega subutware erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'urwo rukundo mwami yatugiriye erega subutware erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye erega subutware erega sakaranga kacu n'ubuntu mwami yesu yatugiriye
yanje amagambo yanje amameshi simamana kuko ndamahoro. Hallelujah. amina. Nubwo amajambo yanje atoba menshi, nubwo amafaranga atoba ari menshi, nubwo imiduga n'amazu byo batari byinshi wanashima, ariko shimwa mana ko turi amahoro twese. Nino ndirimbo tuje dusozeraho kino gice cyacu cuno munsi. Dushimire mwebwe twateramanye, dushimire no garuka twaduteramishije, dushimire Eliane yatuyoboye, nanje namakiriye gatoya, ariko kandi bawumva nyine byaye kubitaba birashemeranye n'ukuntu. Yego dushimire rero mwebwe mwese twateramanye wizo beat, gushimire abadukurikiye, tubashimire urutoki rugiye gufyonda kuri sabone cyangwa subscribe, turushimire. Dushimire nyenego dushimire Imana muremye wa byose yatwemereye kwa tukiri bazima. Reka tubike banture twese dutereka ibiganza tubabwira tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.